Amatörü bardығы nemetkendерle boyuna kızıgat degen kom. Boyun takıp koydu birinci. Ova. Nereye kap geliyor hocam. O kamçına koyup koyasın ha. No. 1.70'ler oğluna. 1.72 de yok öğren. 1.71 hem de ben 70. Ova. Ha? Toplap durma. Onu da Kıldıyacağım. Tak. Ha? 1.70. Şimdi atıp koyayım bakalım. Bismillah. Atışı üstünü sayelek. Üstünde çok börtemeli üstünde kişine bört kaldı. Ha ıldıyacağını kişiye yine. Sine sayıttıra. Ama kişine sayelek. Bunda жазга асый бар мына? Азыр быштыбы? Asıyı oldu 4 yaşta koyayım. Pıştı desen. Yani pıştı deyip ne olarak da. Bir ay oldu değil mi? Bastırganım aç. Nemege bunu 24'ünde lerince oldu ulak var iken. Şu an çıkarayım dedim de. 24'ünde ulakay salınat eken da. Salı bu şeyde görüp klient olsa. İçinde muhtaçlar vardı. Burada şimdi bir kullar TV'ye de hangi işensen böyle uyat olup aldı dayım değil. Şu anda ne olayım bakalım satayım dedim. Жанар өтө курч экен. Aa öte kurç. Öte kurç. O nereden bir koy verip koysan bol öyle. Ha? Sen bir koy verip koysan anan oldu. O nemesi yok. Bir жаққа tartıp etmeyin arka belki. Буга чейин улака уже чабылып жүргөн ба? Direkt salıp neme alıp koyganla. Yani var. Raket eкен. Şimdi kısa ayıp koydum. Oldu. Bağısını ayıp koyayım şerideçi. Ana kanca da çalıverir degende. 15.000 dolar. Şu joluna koyup verem. Polgram arka vergisini. Gel bu şeyden ulakta girgen yerini görüp olat. Taza karabayır. Şu nemeden avuktan aldım nerede? Bazar korganda avuk var mı? Şıdırının üstündeki avuktan. O şeyde şu balarını aldım. Suzaktan algan eken Dakan Nuruğu dep. Dakan экен да ошондо. Dakan Nuruğu dep algan eken. Oşonun aytım boyunca şu Dakan Nuruğu dep özünü sürüyoruz. At öte son üstüne geldi minimum görsün. Эми Мусака 24 dolar. бардык далилдери менен бересиз да Кудай кааласа. Алган адамга. Мынакей достор, Аралдабыз. Dakan экен, Dakan. 3 жаш. Азыркы тапта бышты экен. Көрдүңүздөр. Ылдыйкы азуусун сайыптыр, өйдөсү жок экен. Бою уровенге 1.70 чыкты. Кудай кааласа 24-ндө дедиңиз булак? 24-ндө Нокенде чоң улак болот экен. Ушул жерден көрүп атты. Балашып алсаңыздар болот. Аттын баасы 15.000 долларга коюлду. Мына Dakan издегендер үчүн. Көрүңүздөр. Сынына баа бериңиздер. Dakandын чоң экен. Экинчи ат мынакей. Bunda sırasıyla ulap ketöre la Musaka? Bu 3 ay oldu kan. Oşol kişine ortu aldık, jolda gelaytıp degenden algan bunu özüçe. Gelgenden жақсы болуп калды экен. Өткөндө суутуп, наркы берки кылып жүргөндө жакыныраак алып келсең. Мына көпүрөгө сууга жетелеп чыкканда муну алдыңкы ширетине ишик турат, көрдүңбү? Ак суу ишик турат, анан муну аркасы мынакей. Мына нери жарылды бери. Ишик менен булдак ишиди бирок. Мынакей. Жарылган жерин көрдүңбү? Бул 4 буттап тизелеп туруп калды немегечи? Көпүрөгөч. 4 тизелегенде ушу основной ишиген ушул аркасы, ону аркасы, наркы алды эми ишиген болчу, ал кайтып кетти. Бирок ошо тизесини кичине бүү аябап атат да. 1 грамм жем бере элекмин. Бирок келгенде бердим эле, кийин бербей койдум. Мен адаптация болгонча жем бербеш керек экен депчи. Ошо берип алдым. Келгенден жем берип үрдүм да кичине ат урунду, көрдүңбү? Жалдары билинип турат. Жалдары урунуп кичине неметти. Бою 1.85 деп алганмын. Өткөндө бир сатам дегенде али евро уровеньге келип тартышты. 1.84 чыкты. Метрге тартып койлдум, семетке тегиз жерге чыгаргын. Ооба, метрге бир көрүп коелу. Анан канча чыгат дегендер эми көбөйүп кетет экен да. Жана кличкасы Кайнар деген ат ушул да.
Öte çoğun ekan, biroq Tamam, çok. Gör- Jakın ekan men başım kalktı. men жақын барсам at вообще көрünбей қалады атта. Ылдыйдан түзіп алың. 1.84'e çıkan mı? 1.84, 1.85'e kadar 1.80 plus'ta koyar. Düzlesem aman geldi o kapçını. Düzle. Эми өрүөн жок болуп калды. Кичине көтөр дагы. Hem canına gelmeyince bilinmeydi de bu için. Canına gelmeyince. Дай ыңгайсыз болуп калат экен, экранга батпаса дагычы. Көп жери көрүнбөй калат экен. Onu merak bastırsan çoldu aman geldi. Акыйкатта чоң ат экен. Merak karat vur. Nemesine gelse biri hem özümde de basına çıksa satam öz için. Basına çıkmasa satmayayım. Aygırga koyayım. Talada beylerim var. Şu yerde karmagan Avrupa, Rusya, Dançak beylerim var. Aşağı ayttım o biröge pul verişim gerek 20'sındaç. Ооба. Hem kichine bir 10 gün kütüp dur deyim de satılgınca. Biröge işenip kaldım bile. Kıyınım vardı. Gökten berile beribey jüret. Köp bolup kaldı. 1 yılda oldu okşayt. Hem anga işenip biröge pul verem uyat bolup kalbayın satayın dedim de. Bası $15.000 ile. Algan ile pulman deme kıldım. Алган пулуңузга эле коётасыз баасын, а? Şu kichine ile koşulat da. Мынакей достор, бул пародасын не дедиңиz bunun? Parodasını Budyon degen birok men Budyon emas dep turam da. Nege degende başlары başkaça da bu. Старый данчактардан эмеспи? O старый dançaktan da emas, старый Budyon da emas, bilbey kaldım birok. Puttарын карач kalındygyny. Puttары öte kalın. Anan keyin gajir bulçu, karmatbayt öne de boş turat da mendeç. Jemsen berip karmayım, jemsen berip ozduruk salam. Жош эмеспи жанагы? Европаныкы жош болот го? Жош эмес, ama aytıp koyayım. Жош эмес, karmay albayt adam. Bir adam baylap alıp karaş gerek, çoğurak adam deç. Jaş bala karaytırgan, arka berk emes, жош эмес. Жазда мынерде бирөөнүн бээсине койдум. Жан келгенде, ап келгенде мээде bir бээни токтотуп койгонбуз. Ушундан ба? Ооба, шундан ооба. Кармап. Секирет, өтө таки. Мынакей бул бою 80 плюс деп кой. 1.80 плюс деп айтылдык. Беркинде евро уровенге 1.84 чыккан экен. Жан келгенинде. Мынакей достор, ушул номерлерге чалып, эки аттан сүйлөшөсүздөр. Бири Дакан уруктан, бири мына ушул кличкасы Кайнар. Bunun жашы канча дедиңиз? Жашы чөйгө келип сайда азышынчы. Эми үстүнү түгү сайылып келген экен. Шуга жаңасы болуп калабы ошо? 4 жаш. 4 жаш жаңасы. Аман кел бастырып кой. Тутту оруу дегендер жооп. Керек абы. Болду. Баштарыны ham өзү зор болот да сентер. Ооба, баштарын жакшы кармайт экен өзү. Ошо достор, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аттар Нокенде турат.